Mari pichikeshe, fashantu kimain Mingako, que yuwuntu mutati. Lamien toro ni kiñe Mingako fashantu. Chimam ta Mingako? Kiñe Mingako ta refalte que yuwun. Mari, suamne in keju. Amuin. Chum teko frayain. Cofra que la ishe Mingako meu. Kam kofra ke la iche. Matu, pe tutukuin mamul. Taple. Mari, chacha. Mari, putrato, que yu papen. Fe, ley. Taple. Itu fácil loh. Cuman kata patawa. Iloka wey. Mai. Iman. Ilo mo ninche, menakumay iloka wey. Menawesan. Apoy tanya putra. Awem. Manyum tati, manyum. Iman. Awem. Mulai kita ngan mo, mulai kita wengalan mapu, baru besok kita wifi, kita semua kita nyeweng kagutan Twitter ce, pemoci peramu kita cosecha mutace, katika luta kaci ya koma fena unelo mutakui enero kiyenta kuita fena unelo muta katika ngita ti chona mutamio ni vita malaita Fenchen puwen kita ni sau kel vita wifiam koma po sau ngip. Fena fisa wari to vit kom wifi nantungi tipanto tatini mongewe ni alta che. Ni ya ngegela fui.